For our second stop, we're going to Basilica del Santo Niño Church and the Magellan's Cross. Ready na mo guys? Ready na. Ready ka na mag-tour, Faye? Ako pa ba? Di ba si Pogi? Mas expert ka sa ano dito eh. Yes. Historical background. Bakit tinawag na Magellan's Cross? Kasi cross daw ni Magellan. Na-crucified yan siya? Magellan's Cross, di ba? Oo nga, bakit nga? Oo. Bakit, Faye? Hindi ko alam, kuya pa. Ano yan dyan siya? Baka dyan siya, ano? Namatay? Crucified. Oo. Magellan's Cross. Baka dyan siya tumawid, di ba? Cross. Ay, yun. Oh, di ba? Pwede. Fail ba? Fail? Malight ako candle. Sige, sige. Na? Hindi, bakit bawal? Du hast mal richtig das unten. Show mo, cover. Feel born again. Can you feel it? Ibig sabihin nun, Ano? dagkutanan. Yung sindihan ng ano? Ayun Dagkot. yung name. Dagkot means sindi. Bisaya. Bisaya. A place for The best tour in Cebu. Wow! Contact Galing DJ, talaga. oh. Contact Faye. Oh. Guys, si Faye na tawagan nyo guys. Alam niya yung history ng Cebu. Even though she's from Aklan. Wow. Kakatapos na namin mag-visit kay Senior Santo Niño. Ay, daan mo na tayo dyan sa Island Souvenir. Oo, sige, sige. Bilhin lang ako na t-shirt. May na-feel ba kayo pagpasok nyo kay Santo Niño Church?
Yung init. Yung init. Yeah, our next stop will be lunch somewhere chill. So see you guys. I love Cebu. Malamig dito eh. Balik. Type mo gi. Sana eh, dito na lang. Tsaka sa mga sale. Gusto niyo mag-twinning? Hindi. Dila namin si Ating. Ayan.